Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye Chano. Ni byiza nkomeza kubashimira mwese mukomeje kugenda mutwereka urukundo, nkomeza kugenda mbashimira mwese mukomeje kugenda mukurikira ibyiza TV. Uyu munsi mbazaniye amakuru avugwa mu ikipe ya APR FC nk'uko bisanzwe, mbazaniye amakuru avugwa mu ikipe ya APR, uyu munsi mbabwire ko ikipe ya APR FC yaje ifite umukino na ikipe ya Muhazi United, aho ikipe ya APR FC ariyo iraza kuba yakiye uyu mukino. Ndaza kubanyuriramo mugabo ivuga, ndaza nkubwire ko umutoza Darkonovic APR FC ndetse n'uyu mukino wa Muhazi FC ndaje mbabwire uko bihagaze ku mpande zombi. Ikipe ya Rayon Sports nayo ifite umukino, ndaje mbahe detaye step by step. Nababwiye ko nzajya mbapdatinga akantu ku kandi. Reka amakuru yacu tuyahere mu ikipe ya APR FC nk'uko bisanzwe, baza gukomereza mu ikipe ya Rayon Sports, tuze gukomereza mu ikipe ya Kiyovu Sport, kunzi baya mu ikipe ndetse na ikipe ya Musanze. Mujye kure muze kuba hafi, ahasigaye dukomeze kugendana akantu ku kandi. Ikipe ya APR FC ifite umukino na ekipe ya Muhazi FC kuri Kigali Pele Stadium uyu munsi kuwa gatandatu tariki 23, aho umutoza Darkonovic umaze iminsi atarimo kwitwara neza mu ikipe ya APR FC ku mikino igiye itandukanye, yaje kuba ategwa iyi manche, aho yaje kubwirwa n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR FC ko mu gihe uyu mukino wa Muhazi United ndetse na ekipe ya APR FC atawutsinda kandi abimerita. Ni kuvuga ngo arasabwa gutsinda match ya Muhazi kandi bigaragara ko atsinze yabimeritaga, yahatanye, yatatse, agatsinda umukino mu buryo bufunguye, mu buryo buri wese yabonagamo umukino akabona ko APR FC ntako itagize yari gutsinda. Ni ukuvuga ngo nuko ubuyobozi bwa ekipe ya APR FC bwaje kuba bumutega. Ariko se ndibaza namwe iki kibazo mwakibaza, ese murabona koko Darkonovic araza guhindura? Murabona ibintu ari buze kubihindura, wenda aze gukina uko asanzwe adakina? Murabona ubuyobozi buraza kumushyira ku gitutu cyo kugukinisha abakinnyi neza? Muze kutubwira. Umutoza Darkonovic uzwiho ikintu cyo guhengeka abakinnyi, agafata abakinnyi bafite umwanya wabo akabashyira ku mwanya utari uwabo. Uyu mutoza nicyo kintu azwiho, nicyo kintu tumumenyereyeho. Reka dutegereze tuze kureba ko wenda uyu munsi hari icyo ari bukosore ku isaha 12:00 muze kuba muhabaye, asigaye dukomeze kugendana akantu ku kandi. Noneho reka dusimbukire mu ikipe ya Rayon Sports. Rayon Sports tubibutse ko yamaze kuba itora ubuyobozi bushasha. Rayon Sports yaje kuba ibona abayobozi basha bakomeye, abasaza bahoze mu ikipe ya Rayon Sports, harimo ba Muvunyi, Gacinya n'abandi bagiye batandukanye. Tubwire ko nayo ifite umukino uyu munsi, naho turaje tubanyuriremo mu mwanya muto uri imbere, ndetse na ekipe ya Kiyovu Sport tubabwire ko ibibazo bikomeye byose irimo turaje tubanyuriremo mu kanya gatoya. Ahasigaye ebana dukomeze kugenda twishyuhira na weekend yacu. Bibutse ko na ekipe ya Musanze, bakunzi ba ekipe ya Musanze FC ntimujye kure. Ekipe ya Musanze FC ifite umukino na Gasogi United. Ese murabona Musanze FC maze iminsi itwara neza? Murabona ikipe ya Musanze FC iri buze kwitwara neza uyu munsi imbere ya ekipe ya Gasogi imaze iminsi imeze neza? Muze kutubwira muri comment, andika izina ryawe muri comment, utubwire aho uherereye. Ahasigaye udusabe n'icyo ushaka turaza kugusubiza. Nagusabye gukora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. I love you so much.